Gaur bukatu dugu 3 eguneko topaketa hau eta esperientzia ezberdinak ikusi ondoren eta bakoitzak dauzkan errealitateak aztertu ondoren aman komunean jarri ditugu helburu batzuk oso garbiak direnak, ez? Mugikortasun jasangarriaren aldeko apustua egin behar da, pertsona erdigunean kokatu eta horrek eskatzen digu guztioi esfortzu bat egitea, ibilgailu pribatuak gure hirietatik neurri batean behintzat ateratzekoa, ez? No solamente porque desde un punto de vista medioambiental eso sea una exigencia, que lo es, porque tenemos que reducir emisiones de CO2 y el transporte responsable de muchas de esas emisiones, sino y sobre todo porque queremos dotar a nuestros ciudadanos de una mejor calidad de vida y creemos que avanzar precisamente en esa movilidad más sostenible y en la recuperación del espacio urbano para los ciudadanos es el camino.